Iyo video maze kubona ni igaragaza ko abazamu bakomeye cyane ndetse batabara amakipe. Uyu munsi turakubwira abazamu 10 bahambaye kurusha abandi muri iyi si. Aba bantu ntibatsinda ibitego, aba bantu barakomeye cyane ndetse n'ibitangaza. Byumve neza ko uyu munsi turi bukubwire abazamu 10 ba mbere b'ibitangaza muri 2025. Aba bazamu benshi batangajwe no kuba batabara amakipe yabo mu buryo butangaje. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri ubu bwami bw'ibyegeranyo mu Rwanda, banza ukore subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro byiza nk'ibi. Tugiye kubana amazina nitwa Vitinema Yves. 10 turasanga umuzamu w'Umubiligi, uyu nguyu bamwita Marseille. Uyu nguyu afatira ikipe ya Nottingham Forest. Uyu muzamu rwose yagaragaje ubudahangarwa bwo kurinda izamu mu cyiciro cya Premier League cyangwa se muri shampiyona ikomeye cyane yo mu Bwongereza. Forest yageze kure kubera imikorere ye kandi yatsinze abenshi mu bapfa gutsinda. 9 bamwita Mike Maignan cyangwa se Mike Menya nk'uko benshi babivuga. Uyu nguyu ni Umufaransa ndetse afatira ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, France National Football Team, ndetse afatira ikipe ya AC Milan yo mu Butaliyani. Yagaragaje ubuhanga budasanzwe mu kurinda izamu mu mikino yose ya Serie A na Champions League. Ni umwe mu bavuze ko ari umwe mu beza ku isi. 8 turasanga umuzamu witwa Unai Simon. Uyu nguyu rwose afatira ikipe ya Atletico Bilbao yo mu gihugu cya Espagne, ndetse tukiri aho afatira ikipe y'igihugu ya Espagne, Spain National Football Team. Yagize intwari mu bikombe bya La Liga ndetse aba umuzamu w'igikombe cy'igihugu cya Espagne. Yari mu beza 2024-2025 iyi season. 7 turasanga Jan Oblak. Uyu nguyu afatira ikipe ya Atletico Madrid, ikipe ya gatatu muri shampiyona yo muri Espagne ikomeye cyane. Uyu nguyu rwose ni umuzamu w'ikipe yitwa cyangwa se w'igihugu cya Slovenia. Uyu nguyu akomeje gufata ibihembo bya Zamora Trophy, niwe umaze kubikemura kenshi inshuro 6 kandi akunzwe cyane kubera ubwitonzi no gucunga neza agace. 6 turasanga umunya Espagne n'ubundi bamwita David Raya. Uyu nguyu afatira ikipe y'abafana benshi ku isi Arsenal. Uyu nguyu yagize uruhare rukomeye mu gutwara ibikombe byinshi bya National League 2024 ndetse no muri season 2024-2025. Yari mu beza ku ruhande rwa Arsenal. 5 umunya Argentine witwa Emiliano Martinez. Uyu nguyu rwose ufatira ikipe Aston Villa. Uyu nguyu muramuzi, ni umwami wo gufata penalty shootouts cyangwa se ni umwami wo gufata penalty. Uyu nguyu yegukanye ibihembo byinshi nk'umuzamu w'umwaka, Golden Glove, Yashin Trophy 2023 na 2024 ndetse n'ibihembo bya FIFA Goalkeeper. 4 turasanga umunya Brazil Alisson Becker. Uyu nguyu ufatira ikipe ya Liverpool. Ahabwa amanota cyane mu buhanga bwe bwo guhagarika ibitego no gutanga pase nziza. Abenshi banezerewe ku ruhare rwe mu ikipe ya Liverpool, aho akora ibitangaza bikomeye cyane ndetse uyu muzamu akaba ahigika mugenzi we mu gufatira Brazil buri gihe. 3 turasanga Umubiligi Thibaut Courtois. Uyu nguyu rwose arakomeye cyane. Byumve neza ko afatira ikipe y'ubukombe mu gutwara Champions League Real Madrid. Uyu nguyu wakurikiye mu mwanya wa 3 wa CIES. Ibi ni ibihembo kandi akunze gushyirwa mu bazamu beza by'umwihariko mu mikino ya Real. Byumve neza ko atabari ikipe aho rukomeye. 2 turasanga uyu nguyu rwose ni umuzamu wo mu gihugu cy'Ubusuwisi. Uyu nguyu rwose cyangwa se Switzerland. Uyu nguyu bamwita Yann Sommer. Uyu nguyu akuramo cyangwa se akora amasave atangaje. Byumve neza ko afatira ikipe ya Inter Milan cyangwa se Inter Milan. Iyi kipe n'ubundi iherutse kugera kuri final muri Champions League. Iyi kipe kandi ikindi twakubwira nuko ari ikipe yo muri shampiyona ya Serie A mu Butaliyani. Yakurikiyeho na CIS ku mwanya wa 2 ndetse kandi akomeje guhabwa amanota meza
kubera imikorere ye mu gikombe cya Champions League ndetse no hanze n'amasevu yagiye akora. Ese wowe urakeka ari nde muzamu uri ku mwanya wa mbere mu bazamu ba mbere beza cyangwa se b'ibitangaza ku isi? Niba ufite amatsiko kanda kuri subscribe tujye tuyakumara mu gihe gito cyane. Ku mwanya wa mbere turasanga umuzamu w'umutaliyano cyangwa se mu butaliyano bamwita Gianluigi Donnarumma. Uyu nguyu rwose uheruka ufatira ikipe ya PSG nubwo bagiye gutandukanya mu minsi iri imbere, gusa uyu muzamu yafashije PSG kugera ku bintu byinshi cyane birimo gutwara Champions League ndetse no kugera kuri finali ku gikombe cy'isi cy'amaklub. Uyu nguyu rwose Gianluigi yakoze byinshi bitangaje. Uyu nguyu yabaye ku mwanya wa mbere mu mpuzandengo w'ibipimo bya CIES Football Observatory. Uyu nguyu rwose afite boost ya 95.5. Uyu nguyu rwose Gianluigi yakoze ibitangaza ndetse n'umwana kuko afite imyaka 26 yonyine, ndetse bikaba binavuga ko afite isano n'undi muzamu wabayeho bihe byose utarasimburwa witwa Gianluigi Buffon. Nyamuneka nimba iyi video yagushimishije ndakwingize ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro byiza nk'ibi. Njye mwabanye, amazina yanjye nitwa Ufite Inema Yves.